je kremansko proročanstvo predvidelo da će Šarganska osmica biti svetska atrakcija i šta je inspirisalo stvaranje Kusturičinog drvengrada, saznaćete ako dan provedete između Tare i Zlatibora. Ja sam Kosta i danas vas pozivam da se prepustite turističkim čarima Mokre Gore, Šargana i Mećavnika. Vožnja najčuvenijom prugom uskog koloseka u Srbiji slikovito je i neobično putovanje kroz lokalne legende, predivne četinarske šume i umetnost. Ruta Šarganske osmice osmišljena da spoji Višegrad i Užice. Ova pruga prvi put je radila 1925. godine, a danas kao turistička atrakcija privlači turiste čitavog sveta. Upravo krećemo iz Mokre Gore. Još su Miloš i Mitar Tarabić prorekli da će Mokru Goru i Kremna spojiti gvozdeni put kojim će se dimiti kočije. Predskazanje dalje kaže da će ljudi njima putovati ne zbog posla, već radi uživanja. Ne čekajte dalje na svoju kartu objestinjenja, jer u voziću nostalgija ima mesta i za vaš osmeh. Moderna proročanstva nazivaju se vizijama, a iz jedne vrlo jasne vizije Emira Kusturice izrodio se Drvengrad na Mećavniku. Priča o ovom filmskom gradu počinje u vreme snimanja filma Život je čudo. Na setu kiše, a na ovom brdu sunce i energije u koju se slavni reditelj zaljubio. Sve je počelo njegovom željom da na Mećavniku sazida sebi vikendicu, ali kako umetnički gen ovog genija nikada ne miruje, do danas se ovde razvilo pravo turističko naselje. Upečatljiva estetika Drvengrada prožeta je intelektualnim doskočicama tvorca. Gostima su na raspolaganju ekskluzivni sadržaj i bioskopske sale, a tu se održava i Kunzendorf, filmski festival sa već izgrađenom evropskom tradicijom. Šarganska osmica i Drvengrad prijemčivi su kako solo turistima, tako i ekipama prijatelja i porodicama sa decom. Koloritna avantura koja ne zahteva kondiciju. Rezervišite ju u željenoj verziji na sajtu Serbian Adventures i uživanje može da počne.